Mayam Krumzari adum ibris Impact News ni Impact News ki Manung Hutna da wangbam lal palna mayam bataram noksari ngasi Manung Hutna da khana gadu topic asi maming si preconditions set by Kuki group sabani akhoi gi ton ba including local media yauna national media singi ton sources matung ina phongnari ba akhoi lak liba April manga da Delhi da habata New Delhi da Kuki amsung koi maitai ani gi makta ahan boina adumba mifama pangthoktuna leiriba crisis solve tonobagi ahan ba mifama pangthoklo ba yai koi Ministry of Home Affairs ki adumba bing makha da haibagi asumba report ama pawm lakpa haiba paw sigmai lena koi gi Kuki gi makai dia da some Kuki groups ki kharagi makai gi Kuki CSOs khari makai gi haiba April manga da pangthokudriba asumba mit asigmai lena precondition ahum thamokpa haiba precondition ahum asi yan hamada maroina koi gi free restriction movement ama leiri posida mkhoi gi khoi free restriction movement si makata na sathaki gani habine kai norga leiri national highway sing the free movement lehenna ba khoi gi home affairs makha dai tori posi mkhoi na si yaning da ba still khoi gi cooking sung maite nigi majority web area sing da changthok sin to basi adumak makata na thingba apamba mkhoi ma he thangpa aduga loina khoi gi ceasefire si 6 months athaba aduga yam structure formal oiba to ama jatharaga mapung phaba dunga ba peace process ama lakna bagi aduma condition hum duni live condition si gamari lena hojiksi live ahum di maroina makhoi ma khaidigi precondition hum thami si tasing April manga si da Ministry of Home Affairs ma khaidigi mifam si pangthok dori bra mifam si kadai fawi on official on pangthok dori aduga khoi maroina maite groups ki ma khaidigi stakeholders sing kana yaw dori hawo hum lakpa adu hoji bawi the official oiba statement di lekti adugo live hum si da so far khoi Ministry of Home Affairs na pakalpa thodang asi mamang da su high river step siga manaba thodang adumba step on pa het kibne adugo adumak oiba ngamdana fail oi kibne aduna andaki likely pangthok obi yai high river April 5th ki aduma ba cooking su maitai gi Delhi mi pharmacy su mai pakpa karom da sanction godri ma ki mayon na karino aduga tasing na mi pharmacy pangthok bung budri bra karimo pangthok patara gana precondition thamna mi phom pangthok ba yagadri bra khoi maroina believers maitai sioso sing mai kedi di kari apam balai ha wom singamai le nangasi precondition set by Kuki groups have a topic is the kind of no Impact News ki studio dangasi lengsin no lebi ba khoi expert panelist ngasi yana han bada iga yere thong lebi oza MC Arun professor Manipur University Department of Anthropology ni oza Arun Muhammad Taram Nuksari oza Arun ge hek thangna lebi sin oza MOV channel journalist oza movie su taram nuksari aduga aigi yet thang thangda oza movie gana hek thangna lebi sina khoi oza khrai jam athauba convener ko komini oza thobu su taram nuksari yana bu question si oza thobu lakse oza thobu khoi Kuki groups kharagi precondition lakpa khoi gi Ministry of Home Affairs na likely lakliba April 5th sida maitem su Kuki gi dungma han ma phima peace talk habatare peace talk kumba zathawi yana bagi no mifam pangthok bi yai habagi report ama sina so far kadai official oi oide duga maitai singi valley base ki wana yamna big stakeholder am ko komite information fangi na fangde habduna ama oi karga Kuki groups ki market gi la iba free condition hum sida koi wari sana bada yagudriba koi maroina big brothers maitai gi habatare precondition si kokomi gi site di kamai yeng bi kari wa hum thamini aina khanjabada musigi thoiba Manipur da thoiba wathok or Manipur gi crisis si India government na kamaina masi perceive tawi na ta kamaina masi understand tawrige haibasi moina paikhalaiba or moina tawre na khalliba thabak singsigi magi thabak khutau laktau sina miyam da hena chamamna ba thongna na bagi maram ma yam chawna le hen ba male maram di high report si tasing India government na dialogue ama initiate tawna na bagi process ama Ministry of Home Affairs ki level da tawre na high taraga di there should be some official statement or official invitation or official process initiative to engage in such koi sigumba makhalgi active kano sida exercise da ko adadu gi pochi mami ta ta da ba adana masi kamaina tawraga kari hana sinbano kari gi tawno se khoisu yam kan masi bhab ta dre number 1 da number 2 da kaigumbai khoina hojiki maroina chin Kuki mijo jomi mar group haigadra natraga Kuki jo council na moina hairiba or moigi tongan ba Kuki gi group singnen hairiba group me amna punjal laga moina pangthokiba consultation meet habra kaino adugi duda moina precondition set tawraga moina thadore ba moigi statement sing du yem kan da di moigi precondition sing du da no movement of Meitei in Kuki dominated areas na ma hape ani subada ekoi gi dialogue si
ceasefire की period मनुष्य सिदा सब चाबा मधुगी क्या है structured dialogue की format में तरोगा dialogue engage तो उन्होंने बा है बसी में यावे अदुगा अहम सुबुदा क्वाइदगी है ना contentious हुए बा है गदरा cessation of hostilities for 6 months है अदो सिगी मोई न थोल official हुए ना मोई न थोला बा सिगी statement अहम सी मोई point अहम सी ये मतम दा मणिपुर थोई बा crisis सिगी ड्राइवर से कनान ओये कनान डिटरमिन तौगे से मोई मसाना से दम एक्सपोज तौबने हाइदी हॉस्टिलिटी से मोई था तरुक सस्पेंड तौनी है अदु तारदी ngarang moina suspend tawni na lauthok tri phawi mamang dadi hostility si moi maintain tawraga hostility si carry tawra chalame haibane aduga tha taruki matung da moi mu resume tawni haibane adu som nakanda India government na phamin halaga dialogue tawhonnagani hairiba Kuki gi group na makhoi gi side gi hostility si tha taruk suspend tawni haibane di hana hostility si lei haibane अदुगा मखोई एंगेज तौनगनी हारिबा मेटे रोम साइट दी हॉस्टिलिटीज की वाफम और दगी एनी डायलॉग की वाफम दगी साइगी नंग कंडीशन प्री कंडीशन की वाफम कम लेते अदुना कॉन्फ्लिक्ट असी डिटरमिन तौरिबा कॉन्फ्लिक्ट असिबु कैरी तौरिबा डिराइव तौरिबा ड्राइव तौरगा चलिबा पोची अयाम्बा कुकी की सेपरेटिस्ट ग्रुप एलिमेंट सिंगसिना मशीना मांग थारगा मोइना लोइनमक डिराइव तौरगा चटपने हाबिसे मोइना थोलै स्टेटमेंट सिना दुम इलाइलाइना एक्सपोज तौबा मानबा पोर मयाम चावने हो मशीदा अखोइना हु येंजरै दि कैनो हाय कांदा इंडिया गवर्नमेंट ना सिगुम्बा कांबू मयाम सिगा कैगुम्बा लालपाना हाइरि दुमाइना अखोइ दिल्लीदा मीटिंग अमा सिनगनि इन तौरिबा खोलि मयाम सि तसेना ओइरम तारगदि तसेना अदुगी एंगेजमेंट सि तौरें खलक तारगदि इंडिया गवर्नमेंट ना सिगुम्बा hostilities tauba dagidi nangi ceasefire tawni kana ceasefire tawgi decision restriction thambasu yauri moise ceasefire tawgi decision moina lori sina di violence tawbudusu armed conflict ama natraga kainoma tawbusi moina responsible oy haiba chamane because they have the capacity to declare ceasefire which means that they are also very much responsible for kogi violence si takchari neba sigi ipong phone thola ba sigi group si मोगी सिगुम मखलगी नापुता दबा मखोइसी अखोगी कह हाइतारे एंटिटी पॉलिटिकल एंटिटी मोइना इंडिया की सॉवरेन स्टेट मनुंगसिदा एग्जिस्ट तौबा इंडिया गवर्नमेंट ना कह हाइतारे कंट्रोल तौबा ngam लॉ सिने हैंडल तौबा याद्रबा पैरेलल ओइना चलबा पॉलिटिकल एंटिटी मोइना इंडिया गवर्नमेंट ना मोइसी प्रोजेक्ट तौननबा सिगी वासे ngangalakpasi si ngangaiba kangbu si moina dialogue taga engage tolaga मेटे कांगू सिंग डायलॉग एंगेज तो होने हाई तारगदी इंडिया गवर्नमेंट ना सिगुम्बा एलिमेंट मयाम सी मरुइना कुकी की सेसेशनिस्ट ग्रुप और सेपरेटिस्ट ग्रुप सिंग सी इंडिया गवर्नमेंट ना मोगी एग्जिस्टेंस सी लेजिटिमाइज तौननबा एटेम अमा तौरिरा हाइबसी अकोइदे याम चाउ चिंगा ले अन इंडिया गवर्नमेंट सी की एटीट्यूड सी लेरिंगै दी मणिपुर दा थोइबा पोसी लोशन ना बोहना बन इंडिया गवर्नमेंट तौरिसी मसी मित्रंगनी मसी मिनमबनी है कोइना हानदे हाइबसी दुम चुमे तसेंबगिदी इंडिया गवर्नमेंट तौगदबसी इहान हानबदा लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोर तौबा लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोर तौ मतमदा एनी साइड वैली की एरिया दबो ओबीआई हिल एरिया दो ओबीआई एनी फॉर्म ऑफ इलीगल एंड अनलॉफुल एक्टिविटीज मयाम खुलाई पाइबो ओरो नोमै कापो ओरो बंकर साजनबो ओरो चिंग दा लंबी दा अंगी चेक तौबो ओरो लो ने यादबा मखल खुदिमकी एक्टिविटी तो होली सिंजे हाना मधु सीज तो इंडिया गवर्नमेंट की रिस्पांसिबिलिटी ने स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पांसिबिलिटी ने स्टेट की फोर्स लेरिबा सेंट्रल फोर्स लेरिसी अदु तौनबो नत्रो अदु तौददना मखोइना लो ब्रेक तौरिबा इलीगल एक्टिविटीज में कैरी तौरिबा कांगू दुगी मोइगी सिउमा कंडीशन में थमगा मोइना फोन थो वांगांग बसी इंडिया गवर्नमेंट मसी सुम तारगा मसी सुम रिकॉग्नाइज तौ लै तारगदी Government of India is trying to legitimize the existence of immigrant armed forces and their separatist movement. Narco terrorism की existence India government ने legitimize तौनो होना रखने हैं. सिगी यामना deceitful होइबा India government की मागी initiative और मागी सिगी attitude सिना मणिपुर की crisis सी मखाता ना prolong तौना नबा अदुवे कोई majority लाइरिबा मियामना India government थाजब मांगना नबगी मखल की पोनी मसीगी मथकता अकन बथबक हाना लखलगा रूल ऑफ लॉ दो हाना
restore tawbudo aduna hena maru oina adudi zatho aina aroibana zatho da khangjaring basi khoigi high post house of the official oiba invitation na ma du state na leita tarago so if high precondition certain moina pdf precondition si laina wari sabagi wa ma minister home affairs ki market gi invite to taraga di wari saga do ha hom duni wari kai sadu no je hai duni asi phaga do ba punga do bu ngangal laga asi de yokha thamaga di aduna issue si india government ga khoi ga ne thengna do si Kuki Kulai Pipe group sing non entity name. Moi existence ko recognize to ngai leite. Okay. Ado India government na moi selection manga moi to roi ha gana India government si level thado sa pro. Hai ka do ko. Ado koi thing na. Okay thaga siro so maroi na hazu forward the leisi April manga da likely Kuki sumai te si so sing ge do ba mi from ma han boina pangthok lo ba ya Ministry of Home Affairs makha da ha si hazu forward oina official oiba o hom di oida ba aduga if karigumba official or pa taraga su certain Kuki groups kangu dagi thambi precondition si makha da di wari sa saro ho hom dani aina makha tarang su ozarun de laksang su ozarun wari sa dragadi lairi conflict sigi koi gi normal si malak gi peaceful oiba lambi malak lambi si lairu ding wari sa is important adu karingwan da wari sa bakan si da peaceful process am lakna wari sa bakan peace talk to bakan da certain preconditions si adum thamba si dum channa bi hom di lei mali kai no mawang da thoki ba khoi gi Israel Palestine gi batang da so dum preconditions dum certain ton lewak sing mai kai dum thamna ba lei adu makhoi na thami ba preconditions si acceptable both side acceptable oida porum oitar gadi masi alternative arrangement ma alternative means am di mathok ta mali kamai kai torogadi both side na koi preconditions si acceptable oiba aduga wari sa wi lami si da changthit baji yani khali ozarun waying Wari saba si damaru eri di kanaga sanatori no haiba amati thammiba precondition sing se kari no haiba tu wari sa dringe gi mamang da examine to pam chang wari saba haiba tu madi kanaga sagadoi no haituna top wari amani wari saraga or political dialogue ma tawraga kaitawraga potchi normal chi se porpa yana na ba tawbutu mati mathawi ta tai adu hojik lairiba hojike Kuki CSO kharana loina ba na oiram ta ba yai maram di mokhoi ki tasu tongan ba faction tongan ba group mayam ma leibani na adubu yamna maru ai ba CSO kharana thammi ba potu di precondition bu sungda nek natra ba pot khara yauri khudam oina makhoina tha taruk ceasefire haisi kanaga ceasefire tokdoino natraga na makhoina ceasefire natraga kan violent action se khoi tawraroi het kaino se tawraroi haidana makhoina haijabagi wara wari sanaring emra de khoi tawroi highway wara natraga na in between this and this ceasefire tawni na haiba se madu aitaraga di ceasefire se kanaga tawdori bano aswaigi matang sida government of India na for that matter government of Manipur na su marak ta hai ki bada hujik su hai ri bada masa communal riot ni hai ta ragadi group 9 na ba ti sum sauna ba kai to ba adugi marak ta lei bani hai ragadi ceasefire se kana ta lok thuk tu no hai be ki port ama lai aduga hujik athau na thambi ki badumai na sigi leiriba wari sananabagi chance ama makoina phange opportunity ama phange na haiba matamda makoina political kaino ama step ama lanjal launa na ba leng ama lohong bagi damakta makoina makoigi body sing ase kaino hena or makoina thammiba demand sing se hena legitimize tawna na bagi po ama su kang bagi dumadi akoi so dum wi tawdabu kaino sa free movement ama equigi highway sing da national highway da madi state highway da kanagumba kanglup ama masida sanghaloi aikoina taba mafam da di makoi sanghaloi haidana hairiba sidi precondition gi wanate cd aikoina yengadabati wari sanase na haibatara di government of India na ya kwaidigi yalhana tobam thokwa precondition gi wanate tobam thokwa mathau amadi karino haiba matamda akoigi article 19 bo hai bi gera 21 bo hai bi gera karino any article da aikoigi kaino sa passenger amadi commodity singa sa
free passage ama adum chatkedabani haibasidi government of India gi magi duty ne ba government to gi duty ne sigi duty sa mantik na bada porakpa matamda government of India na tumin naga lairi basa masidi yaroi haba political way ba pot ta koi khanagada ba pot mayam am leibi yai makoi gi apen pen da koi tanagada ba mayam am lei aduga maitai na haiba ngakta su yaroi da ba kuki na haiba ngakta su yaroi da ba apunba manipur gi way ba agenda su koi leini aduga tauri ba pot sida kaidobagi dangtan naga gi voice amade atai group sing gi voice kaidobagi taroi dori no maramdi sida so ibasidi pulap ki way ba pot ni aduna koi madugi potu di amane adubu chit pa yaroi free movement yaroi haiba aduga kuki dagi natraga naga gi natraga atopa kanglup singna kainoda airport sa freely sizinaba da yananabagi arrangement to so gamena tobam to as well as highway sing da kari da thingi ba chi so ta kaino se tobam to amadi hospital gi kari gi lady ba poching se da kaino se equal opportunity equal kaino se magi facility to fungnanabagi kaino to de gamena singda ba pot ne si da di precondition to ki precondition oi ba yaroi ba si thingi de kubang tha gadam ne now akoi da wari sanaba matamda se maitai gi natraga na kuki gi wa nataba apunba manipur bu thajazaba mi ama oinati wari sanaba matamda shok oidaba pot khara mai khoi hana yarpam change so oidaba poti kari noina logjaba matamda aikoi gi geographical integrity aikoi gi administrative unity amadi manipur gi assembly gi dignity handagadaba pot amatada aikoi wari sanaroi haibagumba pot amat changne masi sokadaba ahumse sokadaba potadi mado maduda aikoi wari sanaroi atai dadi aikoi pen da ba kaidoba adudadi mayam ama wari sanaba yaba pot mayam ama maitai no udaba kuki gi awaba kuki no udaba maitai gi awaba animak na waminaraga wahli se mabani ardum oira boiningba wari badu de atopa maram amana oiba aduga kuki na makoina wari basa maitai na sumain toropatagi wabani na khanba aduga maitai na wari ba kiri ba asisu kuki na ne na khanba aduga kuki na sunataba maitai na sunataba atopa group amana atopa force amana wan ba oiram basu yai haba adugi kano tari tara thung na khanaba atai di yabai yai adubu soidaba pot khara di aikoi khanaba sangi number 1 number 2 wari naba matam sida aikoina ngaknagadaba principles kara hard talk to hard agenda do sok tringeda aikoina karamba mong dawari sanani kadai bok sanani aduga atopa party dugi kaino sa awaba kaidobado natraga mokoi gi opinion do respect tongni haibagi pot ama aikoina yengba yai ata gun point da thamaga kaino da India government na sonjaba haitare India government ki ason basa highway politics highway gi tauriba pochi da India government election bangam da bagi ason basa political means samo oina treat tawraga tawdudi adudi yaroi group naineraga wakan khan ba yaroi haidana khalli aduna makoina ceasefire gi kaina tauriba kaidoriba then atopa amana free movement yaroi madu maitai amta kuki na dominant over jaga da sangaloi haiba gumba adu gi potu di precondition oina kano yengoi da bani madu di national threat amo oina madu di administrative political oida political nataba da administrative action nama lauraga police action nama lauraga military action nama lauraga madu di free movement adu tharaga cordially wari du sanakadabani hojik kano sa 15 lakhs lady maitai gi potential sa mercy undermine to we are likewise Kuki singa sa fringe area da later bani haidana mukoi so undermine to we are ani dugi wari sanan badu madi fai tobudabu kari agenda da kanaga sanaba amadi kaino sa karam ba po choi da ge haibisina hen maru oyana okay thagasi bazar maroina Kuki jo group kangu ge makai digi thamliba prior hariba April 5 ki meeting singma mari lena sing mawang thamiba koi condition ahum si taseng yengroga de makoi si condition free condition on lobi ade ha hom duni aduga maroina khoi thamiba hom si
political gi khudong chawa lobu ya na ba du ba India government na makhoi na taliba demand sing asi legitimize to ya na sangsalak pa du wa phom amani adna karigumba precondition ama thamba taragadi Manipur gi ama to Manipur gi apun wisaktam kahinda na ba du ba wa phom da precondition thamba wari saba yai aduga board community ani maki sentiment so on the mong da wari saba aduga toan ba makha taba sing atu adumak makha ta na sathaba yabagi process to the sanction ben fai haba homdani ojamu biden laksin ojamu bi maroina Minister of Home Affairs ki makedi April 5th wari sanani FC national media yauna toan media platforms in the phone ra waham di oi adubo official of statement di laitaba masi jina miam da hena samam na bam di phone ba bu nam leiba si ahan boy na miam da samam na ba phone ba gi mong ba uri si kamai yem bi ojamu bi Siamade masi media hype tai Minister of Home Affairs na di lambi amakak thibo onbe wari sabaya bagi si kamai toro ya gade ge do ale some groups from Maitei some groups from Cookies toroga kari tonaga kamai wari sabaya gade ge gana lambi thibo onje ale da wari sagi dori have pot lam mang na thamaga media da irakbu da different communities sing sidagi wari sani saroi si tawdi yani yar ha me jo tholo bol onje an hoji lai di wari sadragadi akoi wari sinpur ko yaroi haji han khangin bam jangem si khangin ra kan da ma precondition dai di party na thamba chumden khali mardi Israel ga Hamas ka tongno duga maite ga Kuki tongno ko khene ani sidi India government makhale ba imung gi mi ngtani India government condition thangudam noi wari sakana si wafam jogdo ko yaro noi ju si hogdo ko yaro sigi manung sida guideline pira sigi manung da sagadam condition di authority ne thangwa dawni authority thangwa dawni sa Hamas ki di Hamas authority ni Israel authority ni authority ani du gi si si da wari sana jaina jabadu ne e ko idi madu gi mathau du ta den khale maram di maite ju India gi constitution manung da bind ro lebani Kuki ju India constitution manung da bind ro lebani adi constitution ne ya ba wari ha sagadam ne Constitution ya da wang da ngang de Constitution ya ba wang ha da ngang da ni adu ni sai atho na thang ba legitimize tong ba honor ko mali ha je se akoi media da lebe koina kana da koina thengna ba experience ma ha ta ba se lalho bulu ma na bom thole khala se ana bhi kanam dra ma sa khangri ba ma gi se se tholo ka da koina da hap te ba adu ma na hap ya ba room ji thira ka ne irai ba khoi gi mayang gi leba ki issue da Sogut Bagumba, Canadian objection to the area the Hamna Honorganeba. Once Hakragadi, Magi and Taiti do a coin recognition, people some anamina, Magi social activities the Yoshel Anem. Adugi Portuguese Minang Asagi, Karihate illegal immigrants sing Adogi anti-social elements to India government recognized Tonanaba, Wari Sabayani, Yaro, having a dictated or Kumale. The same way among the cookies, wari sanarga, wari simple palm mees was yam. Palm the Bamiki was in the yam de. Yam de cinema pang and David, upon a deal, the culture nidra. A question I minority na Kulai Paraga tapped of what could be majority to Kojukim hang on the Ziorio. The mind told them Mokoiso, Nomegi Makada, Kihalaga, Si no Torokano having a portman, Bokumiam Ureo. Magic and 100 talk about zero and you're going hang Hanadi, Kaino Kang to Moga Moyamzi, yes, at the Kulin Tangalam would do Torga, I do Tony have a Majaleo. Shumbajit no Yom Target in Badugi responsibility in samples of the Domi. Kihed Mamanga, Mars 8, pre-pieces, Makatono, Honavaduda, Kukijo Council, Kotu Novumale, Mother Sogadi, Madu of Patana San Daibu, Zero Toyo. Smaina is sometimes appealed with a Miam in Biraktre was it. Canada. Individual kargi interest to koi public ki interest so is ben khamna bu bone ba adana hoji lai si wari saba yana bagi lambi ama thibe dudi yam phayene khali adu bu kana saga ta ke kari de saga de ge ha dudi madudi government of India na stakeholder me am je nitina pick in the choose to ga madu hanana pundring da nam han wari sam change se noi wari saba se da mai te group oren khalo si group mayam de mathang korga kana represent on jige adu matana bibi Kuki kambu Kuki jo hai tar ga mo jikon yamina mo ju ko wari sabira ga no gi da kana represent do bi madu sar matung da wari sarga di cc da wari sasi hoji khana ri chana le fanji majan thabi gi ba free passage gi kari gi ari group khudima ki any facility government pe ba health ki oro education ki oro information ki oro kana lady ba facility me amji equal share to bu yana ba amata thing ba pina dana ba
kari to ya bagi haibani sing bose administration si all kano se citizen kano dele ba Manipur le sing je phangana bo hotna ba han yu mo ga dong ne madu phanga ba matung du da madu da ya hau da ba phangau da ba du kari to ga both communities no ting phangna ya haibani sing go dong ne adu to da disturbance to ku du di law lady law no thing bom chang ye da ko idi lai ba thi ba na law si lady har ga implement to si khara son ba dong na ko u phang ye ana implement to da so la bani na law si gi ma gi fully exercise to tram ni na ai khoi da thabak to kan da disturbance ma ya ma tholo ko da he na mateng pang hel hale ba ana hojikti ai khoi na state government ha du lai trab ni na law and order si state subject ojer ba so hojikti central government gi ma ko te lai re na ari di state policy central government gi ma ko te lai dei ni central government gi authority na 거기 신경도 하고도 스테이트 폴리스는 떨거든요. 아래다리 마두기 타복도 저기 에리아스다 라멘도 헬리바 아디기 시 농토록파 나트라가 와강보다 unconstitutional 오이바 anti social 오이바 마야망 여러가디 마두기 마탁다 마탐 찬 액션 하고 범정해요. 라호드르가디 숨 야이 숨 자크르가디 마마이데 마두 아춤 모이나 자크르가디 포티 암단 zet키네요. 아나니 허지 로레이시 koida wari sana bo hona ba madu yang pha bo polomani ko appreciation pijaningi dabu wari sabo yana bo hona ba du da kanglu amana any kanglu condition ama thamaga sida wari sagani hairagati madu anti social na ko lobom to en khale madu kana da constitution gi manung da legada bo potu ai apa ma sat dia bo oza condition do constitution ya ba authority no ya bo ipata ga di condition no thamba kai be leita bro ya di habadi natte aduga aigi apamba du da condition orga adu wari sa jer ga amadu ya jer ga wari sa dia ro aduna na ina condition city government india di lakadoni moina binding oi ba kanom thamgadoni aduga wari sum sar kan du da madugi 파미나라 간도다 마두기 아파파다 따톡다 생기 구동 잡다 좀 라카네요 아두 라팅이다 이코이 강부나 세 아두가 강부 코이 와리 사로 아두 여디 와리 사로 아니 아마 둘수 아두 또리 와리 사로 하이르가디 와리 사바야 버기 롬지 송강 방어요 아래 다디 마두스나 타바 와리 사민나 지 하이베스 각등 하는 야미나 범장이에요 오케이 아 마두기 람비도 티나나보 혼나버네나 이칼레보 지기 당무하게세 대생나 풀리 wari sabagi ahobu nataba wari si kamai to waraga sabu yagadagi habagi thina bo hotna bani haina khali adu kha khona batu di koi to na kai din khali adu hotna matu da kana yahon gadagi habadu di madi makha ta ba koi ngami na bo changi na ban okay thaga sri wajang wi Impact TV ki program sing asi live amadi recorded YouTube da yengbi gi haiba taragadi YouTube ta hana changbagi mahuta GPay da hana changbiro GPay gi search bar da Play Store type tawbiro masida Play Store resource code asida type tawbiro masigi khada buy haina option legani masida changbiro aduga lupa yankhai ga mapan type tawbiro aduga okay tawbiro tik aduda nambiraga pay 59 rupees da nambiro adugi mathangda confirm purchase nambiro adugi matungda GPay gi password hapiro okay nambiro aduga ngai hak ngai biro Play Store resource code ki makhada use code haina button ama tholakani masida nambiro aduga account confirmed successfully redeem tholaklagani masida GPay gi mathau loire YouTube ta amuk lakbiro YouTube ta changlaga Impact TV type tawbiro Impact TV gi video da number ki mahuta logo da hana nambiyu aduga join button da nambiro Impact Silver gi join da amuk nambiro masigi matungda GPay da thaki ba paisa adu sida tholaklagani Google Pay balance rupees 59 haina makhada subscribe button adu nambiro aduga Gmail gi password adu masida nambiro aduga verified nambiro madugi matungda yes always nambiro aduga okay tawbiro no thanks nambiro aduga Impact TV welcome message tholaklagani C+ da nambiro masidagi Impact TV ki program sing live amadi recorded sing adu miyamna yengba phangbiragani